Hafi amezi atandatu arashize hirya no hino mu gihugu abaturage binubira ibiciro by'ibirayi bikomeje guhenda mu buryo basobanura ko budasanzwe, yaba i Kigali no mu tundi duce babirya babihashye, yewe no mu turere twa Nyabihu na Rubavu mu burengerazuba, Musanze na Burera mu majyaruguru dufatwa nk'utugaburira igihugu ku musaruro w'ibirayi. Uku guhenda kw'ibirayi kujyana n'amaganya y'abaturage bahamya ko batakihaza mu biribwa, hashingiwe ku buhamya bwa bamwe mu babihinze mu ihinga rishize bugaragaza ko bashonje kubera kubura ibirayi. Kuri ubu biragoye kwemeza ko ibirayi bishobora kongera kuboneka ku isoko mu gihe hadakemuwe ikibazo cy'imbuto. Abahinzi bavuga ko bagura ibahenze kandi bagurirwa umusaruro ku mafaranga make, dore ko byatumye nko mu mirenge ya Nyange na Kinigi akarere ka Musanze hari abasa n'abacitse intege batakifuza guhinga ibirayi ahubwo bashaka kubisimbuza amasaka. Hari igihe babara mu mudugudu gwanje kubera ko bakunze kugaragaza bese bashaka kugira ngo bahinga amasaka kandi bakagaragaza ko yahinga ninjoro ntabwo bahinga ku manywa henshi. Banga kugaragaza ko bashaka amasaka tugatoranya ibirayi cyangwa igihingwa mu mudugudu wanje igihingwa cemewe nica amasaka abambe nice ntuze ikibigori n'intuza n'ibirayi dufite amaseta abiri. None ubwo abaturage imyumvire yabo bakumva bahinga amasaka. Ni hegitari nashe mu miliyoni hafi zigera muri 2. None ngiye kuja kubikura ni kironi kiguze kuri 350, simba z'imfumbire mvaruganda, simba z'imborera zino zinka z'amase nasizemo njukaza nguramira kujana 25 kuri 120, kandi ntutekereze n'abakozi nasizemo bari guhinga batabiyabuhiye ndetse n'abarabikore kugeza ku muhanda, ugasanga turabangamiwe nabwo cyane. Niba wenda hegitari yakayishwemo nka miliyoni yende y'amafaranga kubijanye n'ibirayi, amasaka yo azashoramo nk'ibihumbi nka 20. None mu kwera kwayo wenda urugero byo wenda niba wenda hegitari kuzava wenda nka tone enda nk'icumi z'ibirayi, wenda amasaka wenda azavanaho wenda nk'imifuka wenda nk'icumi, sibyo? Nuko ngo wowe warashoye mu birayi byawe nje ngashora mu masaka yanje ntago wandusha kunguka pe, kubera ko ntago tuba twarashoye kimwe. Ibirayi ikiro ubu ngubu kigeze kwagara amafaranga mukumva wa muntu ni 500 600 no gageze imbuto y'ibirayi. None buni kiro cy'ibirayi cyo kurya inahaga ni 300, kandi kiro cy'ibirayi niho carengaga 100 inanga iwacu. Rwose mwatubabarira bakaturaka twahinga ko twahingaga rwose inza kwiye kutwikwira twica. Aha cyari kigega cy'igihugu twabyaye bizwi ko duhinga tukeza twari tugemurira Kigali, kuko Kigali niyo iri kutugemurira. Bagemurira iki ubu? Nta mafu n'imiceri nibyo bintu ubu ngubu bikidutunze, ntago tukirya kabisa ngo twihaze nk'uko byari bisanzwe. Ikibazo cy'imbuto y'ibirayi ihenze ihombya abahinzi kinagaragara mu karere ka Burera umurenge wa Butaro, aho binubira uburyo bagura imbuto amafaranga agera kuri 600 ku kiro bakweza ntibarengerezwe 200. Tendo umuhinzi ikiro nyora kuri 600 y'imbuto y'ibirayi kuja kugura bahangura ku mafaranga 170. Uje muhinzi ngurisha inka nkagura ikiro cyo kuri 700 cy'imbuto, bako baje kungurira bahangura ku mafaranga 170. Je nzataye inka mvunika n'imbuto, wehe w'imodoka ugende unkuremo inyungukemo, nje nzafatwa hehe nzagendane, kandi mbariza abahinzi b'ibirayi bose. Muri kibazo ko kimeze nk'abayobozi cyangwa abanyamakuru mwabidufashamo, kuko umuntu arahinga aravunika atanga inka iri kusanyirizo nta tuje inama n'abahinzi b'ibirayi bo baragipangira ubwabo. Gusa muri aka gace urwego rubagurira ibirayi rusobanura ko kugurirwa ku mafaranga make biterwa nuko bahinga imbuto mbi yera ibirayi bidakunzwe ku isoko i Kigali. Ibyo birayi bya Butarabona ko ari ibirayi biri mu ayene biciritse bitoya, ariko ikiro cy'ibirayi Kigali kigura amafaranga 300. Ikigura 300 ni ibirayi bya Kinigi by'indobanure binini. I Kigali ibirayi bigura amafaranga 120 niko bari kubidetaya ibirayi bya Butaro. Ibi byatumye kuri wa gatatu dusura uduce twa Kimisagara na Rwabutabura tuvugwamo gucuruzwamo ibirayi byera i Butaro. Dusanga abaturage bagurishwa ibirayi amafaranga ari hagati ya 240 na 280 ku kiro. Nyine no kuvanga igiciro, iyo ibindi bigura 240 ibindi biba biri kuri 210 cyangwa 200. Ibirayi byo mu karere ka Burera ni ukubera iki byo bihenduka? Ni bito cyane.
Ntiturabasha kuvugana n'ubuyobozi mu turere tuvugwamo ikibazo cy'imbuto y'ibirayi kinazwi ku rwego rwa minisiteri. Gusa tariki ya mbere y'uku kwezi kwa 9 umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi Tony Nsanganira yabwiye itangazamakuru ko hagiye kongerwa ingufu mu butubuzi bw'imbuto y'ibirayi no gufasha abatubuzi kubona ubutaka buhagije bwo gutuburiraho kuko ngo nabwo bukiri buke cyane.